ni ruang na wasin kalau saya nak keluar masa ni nak bersama nama tadi tua mata buat ni tu mata kita bakal lelah malam kita kan nak kait pun wasin kalau uno songa ni bakal lelah wasin tu kita tu ni sih lelah lelah tu buat kita nak kami kuat lelah malam kita dah betul betul beral betul dah weekend balik na bolua na kami kini makikalo na ko na dawin muli na bolua ya kini boleh itu nak kini matang ko itu ngit mo to mo wata na na to mo karag kini ko palo kini ba kini daw na sir sa bumay talent manday matang ko na kalong na mo tay ng bulang na pagkaw wag nagti kinabang kilo bikin ron bikinani kita balik tangan matang ni kuah kaki nabi kimron ne kai tomaro tangan kita balik kimron matang ni kuah nana nakalo nado mindo ba itu pingaran kimron minta para mama me bika bruta kimron kimron sebata nado non dom ni bosin kalau tino na matang ni kuah wala kami algo pesa. Tinggal di Londra, maka sampai kita itu kelas nak melakukan proses permainan. Lebih tambah lagi ini sungguh lot, tambah ni rawayan. Lebih tambah lagi ini sungguh lot. Kena mana balik tengah ya, kena kul ni tu tinggal. Dah bumbu, enda may bakaran tayo kina mentarang ni bagan ni. Nesong sungguh, kena balik. Untuk so, kalau teman-teman orang ada kator rumah itu semua orang Saudi, kemudian kita kuat, orang kalau lagi susah, orang ni kuat. Kator mak kita dah mesti orang baru berbicara. Tapi kator baru tak ada masalah dengan orang. Laki ngamen orang tu lesson sangat berpilih khusus. Yang kita turun ada setar maka itu beli orang tu. Lesson wilbol vaksin kam kaya ala kawai laro ni na wasetan tunga din na ito kada na pula pimolo ni bisin ya to kerekinan tam na bos weekend to ini tu juga no paruta kami buat kerekinan tam do romanta ya asa to chi minta ni mungkin kita tu mata kina kalau serme to na kina lang to soy Iron nang wana lalai. Serong wal to tali tangar to wana leng wal to ulang ti wale wal ti mak mundo to. Ya, ada to mak meta na ti kita na na so wani na na to pat serong. Iron nang wana lalai na ti cher seleni. Orang ser tu kira kira sa report atenis. Ruotto. Oi, oi, oi,
kimani, malangi, may makarok tak na naman. Yan ang may naman kasata ka ba yung mga. Yung mami, binaka mo liya bikip niya nga. Pataknik ko, ni pagpuntak na ni mami pula. Yung mami, may leso na laman yun na singa kimani lang ko doon mamay. Sabi yung mga kimani bakong kina, bibunod kimani bito siya kikina. Yung mami bakong hindi natakan ito, iwawatan ito nga na bunita, may naraw ni bakong yung kimani, inisang yan kakina. Doon nga nakakimay doon pati kinakina na yung mga bulat. Isang yung katikina ito nga nakakani ba wakalong nga tatagin ni sobrang ito bikina. Yung mami, hindi natakatali na mataknik ko. Yung kumay magdabi Mike, yung bagong kiti. Yung nakatagarin mo naman yung altam, yung kumay yung ba tamay, yung kumay yung karabicin mo. Yung kalong, yung mami lalaki ko tamay, kinanima yung pulang malbalo. Sino na nakakimay mo kung takaraw na tayo. Yung mga nano, bosa, bitog may bulan. Ikimay mo pagkador, nabikaya na di man nanuman ikimay mo dundon nga. Yan yung tamo ikimay mo tukabi. Tekin mo rin kinay, tangi ko. Ano ba mo ito sa nakay, yung mga bulan. Kailangan na ito, ito makininig mo. Kahit ito ko lang. Kaya nabubukas sa inyo mamibal-bal atau si Kimanitan niya. Kaya doon ang kao nila, nabuti may naliman yung mula na bang taon ta kanino yung mamirong, wala kim yung namatan ko. Kaya mamasin na tanong ko niya. Kung wala natin Kiman, isirit Kiman. Wala niya na nakakalakal niya. Nung niya na tamo, ano nung Kiman, yung dami Kiman, Tina, pero na, kung kaya pakinig ro na magandang tingnan mo tangan ko, pero na, pero hindi ba nika, ni ro wani bitin. Yeah, kung basta di ba kung data talaga, di ba kung data kita lang, ito ko lang namni matinto pag namalan. Pero hindi ko katikil naman nila. Kaya naman maluno, kaya naman taliraw, pero doon pagkararag, kikimami minabuli na nabukasam ng bitato na nang niposa palitir na wala nilalay ang mamanita na may kimanrong na dikimami nabuli ito na mga gusto na mga kanilimas ang nabakamorting na mga nabulay sa mga kikimami ng doon at tigil ang tawag tigil kayo na tumimate sa mga nabini magalilay tayo na po nila kimami mga borno ng bulang yan ang naman ito telebila kimami Kau tidak kaya kita menggunakan. Menggunakan turang yang dalam sarangwa kan ini masuk. Kita memang menggunakan satu. Dan kita begitu senang kalau mai kita bisa kelarau lebih kaya ini kita. Kita menggunakan tiko, begitu susah. Kira-kira tiko sendo talnya. Ada memang cisun ini manisoro kan ini menggunakan. Sorry, sorry, and so when you think Bukarua, do an continue, and so when you think of Vani, to sorry ni Paul, and so when you think of the main. Ano yung tingaki na ito yung business natin. So,
ayaw na. Ayaw, go, ayaw talaga ako kayo. Ayaw namin ito. Bakal matang, kung na ba yung tikin? Bakal matagin ka naman, dosip ka. Bakal matang yung iwas ako, hindi man naman, hindi tumbo ayaw, hindi luwaray ko, hindi rede na. Kiso na ko. Hey, Fassa, have you heard of Queen Vashti? Hey, Fassa, have you heard of Queen Vashti? Well, guess what? She rules with an iron rod all those who are trapped in a web. She's both fascinating and captivating, if you allow her to be. All she wants from you is your money. She is always changing, so you'll give more to get what she has to offer. She is always ready to ridicule and criticize those who do not keep with the latest fashion she has. Well, let's look at some pictures. First, we'll start with the 60s. Now the 70s. Now the 80s. And now the 90s. And 2015. This is the current look. Our title today is Fashion and Self-Image. Who's in the mirror? Who will people see in your mirror? Yourself or Jesus? I invite you to look at the board and let's go through a few verses from the Bible. We'll use it as our guide. Can we all please say this together? 2, 3. But God told Samuel, looks on everything. Don't be impressed with his looks and stature. I've already eliminated him. God judges persons differently than humans do. Men and women look at the face. God looks into the heart. 1 Samuel 15:7. Charm is deceptive, and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Proverbs 31:30. Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. 1 Peter 3, verse 3 and 4. Could Bobo please say this verse? Jesus Christ. Right, is the same, huh? Hold on. Wait. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Partner, can you please read this verse? Strength and honor are her clothing. She shall rejoice in time to come. Proverbs 31:25.
And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is fast spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Romans 13. Let us walk properly, as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. That is Romans 13, verse 11 to 14. What are some of the things fashionable in your time that some of you wore or remember? Normal verse, Jeremiah 31, verse 3. The Lord has appeared of old to me, saying, Yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness I have drawn you. The Lord has appeared of old to me, saying, Yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness I have drawn you. Almudikya, Benero Commandment of Wasa. On the man in the throne when you are about to Navigate. The phone in the tree, he will be telling the river to the one down the morning. Sarah and I show Sarah to make a Matalayu book and Sarah taken to my river. Sarah to my window. Layu Nandato. Nam mama, nakala mama, naitaude. Kena ka, mai longai, asing ni lo yo kan dutol mai lo yo tu pasto. Kai to kindu. Bona buna saya me ke tu kinu. Nam bulni lo, atin saya me me, oi ne lo. Saya kindu ra ni ko ta no de ta ni ko ta ni. Na wo ye ku ma. What are some of the things fashionable in your time that some of you wore or remember? Tank tops. Jeans with holes. Mini skirt. White belts. White belts. White belts. Lemons. High heels. Anything else? Too often, following fashion demands, we ignore other values like modesty. As we can see in the length of dresses, skirts, short pants for women, the more flesh and bits of sacred parts revealing in their clothes. Good use of money. Give the leftover loose coins for offering, as all monies have been used to accommodate that item of fashion. Simplicity. The more decorated, the more eye-catching. Health or well-being. Like some tight clothes are not good for men or women's health. I want you to take a look at these two shirts. Shirt number 1 and its shoes. Shirt number one and its shoes, and shirt number 2 and its shoes. I want us to be honest. If you were giving a chance, which shirt? Shirt number 1 with its shoes, or shirt number 2 with its shoes? Would you feel different or good? What overbearing feeling does it evoke in you? I would label with. I'm going to take Fulham to the friend because I'm an exclusive and I'm proud. Okay, two. In the question.
like to show this short clip, and I want you to look and listen closely. What did you think about it? Man. Did you see and hear how they were screaming, scrambling and fighting over clothes, not even caring if they fitted or not? It was extremely chaotic and crazy. Some even stole from others. Just minutes after opening these popular stores, the racks and shelves are completely empty. Did you know that some people actually camped outside of these shops for up to 5 days, wanting to be the first inside? But have you noticed what they're doing wrong? First of all, they're fighting with their neighbors over something small and not essential. But the main problem is that they're giving these clothes first priority. A Christian person should not make fashion first priority. It can become an idol and replace God. Today, more than before, we are controlled by advertising. There's nothing wrong with some things that are in fashion. We have guidelines, and we don't want to be a stumbling block to others. Today's topic is from my lesson. My whole lessons are based on things that teens experience, and I believe fashion is an important topic. Many teens go through this. We young people want to feel accepted, as if we belong. At the same time, we want to express our individuality. It is not wrong for me as a young person to seek to fit in a group, but it is wrong to base my self-esteem on what I wear, like clothes, shoes, accessories, and how I style my hair. Real value comes from within. God created each of us a wonderful, special human being. God wants to recreate His image in us. So, is what I'm wearing glorifying Him? I don't need to worry that I'm a bargain rack person, because Nana Mary buys my clothes from Vinnie's and Salvos. To God, I am a designer item. Amen. Tutuko nandraw na mosang maneleo. Parang taking ngapi baleta na nandraw tamangong kay matay. Ken ko kasama nga nitiraw iya bultanga kini ken nandas. Mukurang nga ken may na to tinggal na to na ngatan nito na ito sel. Wilis nga may Sydney na laman mataw ko sa Rona singa sobira. Ang gimitang mo timbirto na mo, ina nito sa damit ko, kahit mga ngubirto, doon nakaurin. Wala titig mo na nito yan may seat, may biti, may nito butik Australia, may at nga may seat ni ng mga ito ako ni ang tumudaki may meron ba nga na loban ni mo na baksaw tingon yung ito di may nakin ng ito kita may nanguna ya wala ko sa matali na singa lutuleb, singa kilulu singa lutuleb. Roll tinga na singa ya on the train ticket na mo lapo na city. Wala ka nang doon na hulyo ulit na kapo. Saya na nagpakasama ni kami baleta na on the train kinambula may serne ang kilaw na muna. Mamol tinga ni kima na baksaw. Mungkin ready ticket na napakasama kilato rin yung tingkol tama yung tingweke. Kalau isang bisaw Dua tunga. May nangon sa awati,
nangono go, ke nangono taraf. Kalau sang bunda ni bisau, reda ngame bakar bakasam itu mungkin ke fashion ada bisau tingo mai. Na bika ke dan na tos tiki na mai na bisau mai. Ia ke kai dami kini na nanda baganan nalu. Ina kame meleti koya, sang bisau, dan sang tangan bisau kini na nanda baganan. Ya, jadi kawan dari mana tiki tu kini pun nanggo. Sa kila tu ni, dan tu buat ni train dan tu kila matang lele wasip lele dan laka. Sesuka mendakan, dia matang lele ni kita mama ni dia musatu di sini. Ibuan tu tinggal, real no dia mau tu, tapi tu matang lele kita ngaya ada ni serne sama. Dona kalau matang lele ni singa pusi di kilunya. Ya, dia nak kalau aku, dia mama ni itu selalu buat train mula tu di sini. Dah mula ngau sasa, serabi na tempat ada buat train. Tempat kita ngau sasa, pembintan ngana na headphone. Sarva earphone, sarva iPod, iPhone, nabi matangali. Dan boni kaya na, ili usia tu reda na kita ni nak kila na newspaper kwa sinula ko ni na Sydney Morning Herald kama ni newspaper ni. Ang dami bango ay rambo tu banda na matamu na newspaper. Ang ni newspaper na matangali line na Telegraph na Sydney Morning Herald siya na ni really novel na ela ngone se ngone wili medicine sa senga na ngone sama ka be kan tu sa bisa ngone tamata ke sa rai to ngai na screen ni bango senga bitam no so ni na re ni na ndam bitam dan tu da tena no ko tu da sa sile ni train don ni ngane na ina kamera ni lilikina don ni ngane na no na talibon akan ko ngeta na akan bakar sama dia manu betul-betul kini turun orang itu. Dua orang kaya berita tu ni. Besar, tikun dia nak tikun ni bapa tahu tu mu. Dia bukan tu orang biasa tak tikun yang menurut tu bulu mana sama. Dia minta kami bukan itu tu lelaki tu usia nuan. Bukan lagi kena tu tali. Itu usia bisa. Tapi kakek dia nak tos main buru-buru, kita main tiap orang. Beron ni bang. Mulai kina nanda baganan nalu, ena bisa. Ikem kain damit neti kono nanda tu baganan nalu, ena bos ni kelong, kikuan itu kini bos ni kelong, ena si bisa nanda tu baganan nalu. Kini tak kini tu nak kelong itu kini bisa. Dua itu ni ada tu itu nak tahu dia terong. Dua dia kain derka. Serra não guarda tanto como também na tanto kuat kelai kini na kurso wani rogo buharon ti mai o be bi pok nang lumiti nga non kurso wani e no bakurita e no china no kurso kila to na nama ti kina to rede mate rede listal na bikato musik na may mana sawat kata ngakina kena to rede muti tomu. Wag ni tanti nga bikin to nung ito multikin bala to na makasabtaran tik may naruan na yan yawan ito na ibuli patikila wag ni tikin to na makasabtaran.
Can I go to that together? Now the Hakaran, the Bombo, Nema mi karo. Ima mi ko mi na ko le mi sa tambo dai dai. Na mi rawa ni yo to wa ti na be ka. Ke nam te or mi wa ta or ti ki man ki na ti man ka ko ni ro ma. No mi ko. Ki man ka ko ni buli da. No mi ko. Ogni una voleva un tutto che mi romana. Invece che mi hanno creato che mi stavo fatta che non era che quindi ho fatto un che mi hanno detto che mi vedo bene mi hanno tanto mai vera però questo ma se che da che nelle note del tipo allora non credo che poi so bene non vuoi che buono lento poi alo è una cosa che devo vedere che un'anima che la che il gruppo che così vinto era siciliano mica però che mi guardano vuole lei non c'era che mi va che là non ti guarda che mi hanno ordine si sta per del dai che mi guardano che mi che non mi conosce poi si ne mi conosce sai alta non mi conosce che mi Loro sanno, ne mi passo. Quando non torna non mi posso. Non credo che non mi chiso di non so.